Ka Tala Fou se whapoponga o Tala mai Ausetalia a le Radio Samoa. O le whainga mālo le pāle mio iei nei o Anthony Albanese, lau lātou si itia le la fonga tutongi po le tax mo i lātou, o siria malata i tonu miliona o lo iei a lātou supa. Wa mele 7 News o suinga nei o le a apalai le tusa male valis furu wafi o tangata, i lātou ia siria malata i tonu miliona o lo i a lātou super accounts. O le teminei o lo o tutongi fo i la fonga aina o le 15%, ma le a wha o pēr la le tūlanga mo i lātou i lalo ifo, o le tai tonu miliona pāle ni o super. O ta ua le swinga o le a mawai le malo se tupe mawai 2 piliona i lona ulua i tūsanga e whaataunu wai. Wari patiana se tae leo se turou le whamalamo se ta vale na ia auma ia i whafoni tamaiti se to olua sa ia i tutono le ta vale. Wari patiana 7 News o tamaiti to olua tasi tausanga ma le whaatausanga le mātutua sa ia i tutono le ta vale na whaapaka i le taulanga whaatau le tui mātua sini ai anu le tina e whaila na whaatau. O nisi tangata whaatau no lātou rongoina leo i tamaiti i olo i le ta vale ma whaavavea nei loa na whainga i o inga mo le auma ia i whafo tamaiti. Tau mo whaile reo te tala le ta vale pe ta i le i mawhai, ma i waina te ta e loa ma le teo ata ai te tala le whai tutoa. E le i eisa tasi nā whaina, whapea fo i manai tamaiti a ua mai a tala no atu leo i le tina o tamaiti, ma o lo whaia pea lava suenga. O wha maumaunga le NRMA o lo ta ua i la teile afe iwa se lau tamaiti e lave ina mai tūlanga whapea, taru mai le tausanga taru ai. E toru se fululua tausanga o se ali ina whaalua o na whana i leo i le lātou ofisa i Auburn, ai mari wai mulimuliane le whare mai se taimi mulimuliane, whai mai li po Tele 9 News, na whaapesanga i leo ma le ali i lea nanga i atu ma se naifi se turau le pōna pō, tau ma whai e o sfa i leo. E leo mautu mai se whamatalanga e tusa o lea tangata, a lo o anginga i li po te leo na taunu mai Ausetalia mai India, ma lo o mia se visa onga mai le lua afe se furumareiva. Whai mai leo le tangata lea au fia i se tasi fo i mata upu na whao li mai se tangata i se ali e lua sa furu waru tausanga le no whanga o se train i Auburn lava. Wa ngā lulu e nei la leo whapitoa le su eino le mata upu lea, whai mai o se whainga lava e masani ai. Ma ua ta ua fo i le ripoti e i loa le leia leo le toru sa furu lua tausanga le o maliu. O lo iei nei se tūranga tinga ina se tamaitite se furu tasi tausanga ina wala vea i se train i Ausetalia i saute le tau ana leila. O le tela i titi lava o le valu le tae auna tupu ai le whaalawelawe na wala o nei leo le no whanga le train i Tamberlin Railway ma ave nā tuel tamatiti le whalmai e tinga ina. Ta ue whamtalanga mōli mauna wa ia nisi tamaiti o tāmu mo e anga i atu le vaenga sa iei le tamatiti lea ai le i o ane leo le train. E le i whaatanga ina pasese anga i esema le train au whaiasu esuenga leo ia makilia e paramedics le vaenga na tupu ai le whalawelawe. E o mai le teminei o lo whaataria nisi whamtalanga i winga i le whalawelawe lea a pole asa tūlanga o ieisi tamaititi na fia. Ma le tala mulimuli o se whainga fōu o le PID tau whaasase, anga i atu nei tangata Ausetalia o lo whaatau alato ai te mai leo mana o mia i lunga upenga ta whailangi. Whai mai le nap o lo wawa ai nei le whaatupula i o whainga tau whaasase ua whai ai lea fo i tuainga au nanga o le lafo ino tupe whaonga ai telefoni i meli po le ABN. Whai mai ripoti o le whainga tau whaasase fōu lea, o si tia i le 38% wā awhiai i le tausanga na tenei. O whautu i nei tangata i a mātala i lea tūlanga mai a sila fo i ai, ma le totoa ina nei mau wai se leni. O le tausanga la vai ana tenei e lua se la wono se furu wafe, tupe tangata na lusi le PID, ma whainga ia tau whaavalea e peona ripotia e le ofisa o le Scam Watch. Ma o tala na le Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo i asolua, tātou whero e fo i le temi whape nei le aso atai au mo se whapoponga, o nia tele ngā ruenga matiute o whenga iei mo se tātou tunu, wha soi fwoi.